الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu aleykum ağayınlar. Allah subhanahu wa ta'ala barşalarınızın ömürlerinizi uzak, dinlerinizi sağ olsun. Allah subhanahu wa ta'ala barşalarınızın otbasılarınızdan zabardast olamalar, mürattab qari quralar, din dailer şuğuda Allah'ım nasip etsin. Bugünkü mınav Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e berilip atkan mevlüt kutlu olsun, bayandı olsun. Barşamız Peygamberimizni sağındık. Dürüst mü? Peygamberimizi kat sağındık. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e sansanaqsız salavatlar bolsun. Biroq bizning bu sağınışımız Peygamberimizin sağınışınday emas. Peygamberimiz bizde katı sağıngan. Biz oğan layık olmasak da Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizlerde katı sağıngan. Bir günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cennet-ül Baqi'ye bardı da sol yerde çılap durup dua kılıp çenede men dostlarımdı sağındım dedi. Sahabi-i kiramlar ya Resulallah sizin dostlarınız bize misbedik dedi. Çok dedi. Sendir menin sahabalarımsınlar. Men kıyametke жақын keleten, meni körbegen, meni körmüşten menin sünnetimde tirilteten bavurlarımda sağındım dedi. İnşallah sol Peygamberimiz sağıngan dostlarından, ümmetlerinden bolu da Allah subhanahu wa ta'ala bizlerge nasip etsin. Осы мәуліт ұйымдастырып отырған жігіттерге және де бұны көруге келіп жатқан осыншама жамағатқа Аллах разы болсын. Барша жұмыстарын тастап жиналып келіп отырған баршаңыздың әрбір басқан қадамдарыңызға Аллах субханала ва тааланың нұры жаусын. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün bütün ömrü o kişinin жалғыз мәшәққатпенен өте үлкен мүсибатпен өткен білесіздер баршаңыз тарихта. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anadan tuğulğandan әкеден жетім болды. Шешеден 6 жасында жетім болды. Babasından 12 жасында жетім болды. Бұл жетімдікті көпшілік адам түсінбейді. Жетімдікті көрген адам ғана түсінеді. Қазір біз көбірек ресторандарға, осында үлкен кинозалдарға барып үйреніп қалғанбыз. Бірақ біз тез-тез жетімханаларға да барып тұруды естен шығармайық. Жетімдердің қарны тоқ, олардың қарны аш емес қазіргі уақытта. Жетімдердің киімі бүтін. Өкімет оларды көшеге тастап қойған жоқ. Бірақ жетімдерге бір нәрсе жетпейді. Ол әкенің мейірімі мен ананың ыстық құшағы жетіспейді. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hadice-i Kübra anamızga үйленгеннен кейін ол кісі өзінің бірінші бастап балдарını жерілеу менен бірге
Ahıra kızların da jerlegen. Dünyadaki en ülken ağır kıyınçılık öz perzentingde jerlew. Hasan Basri'den soragan eken, dünyadaki en ülken musibet, kaygı, hasret ne dep soragan vaktında öz perzentingde jerlew. Öz perzentin tabıtın köterew degen eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uldarında jerledi, kızlarında jerledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bolup gelip adamlarda jalgızganda bir uluk kalimaga çakırdı. O la ilahe illallah ve anne Muhammed Resulullah edi. Sol üçün bırak tayak jedi. Sol üçün cında atandı. Sol üçün sihirçi atandı. Sol üçün ol kişi köpten köp korluk gördü. Ahıra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün akesinin nagaşıları bolgan Taif kalasına bargan vaktında Taif kalasındagılar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de tasbaran kılıp urup çıkarıp saldı. Mübarek denilerinin barlığı kanga bölendi. Onlardan jalgız talap kılgana bir gana söz la ilahe illallah ve anne Muhammed Resulullah. Başka emes, akşa berdigen yok, sadaka berdigen yok, zeket berdigen yok, magan kiyim aper degen yok. Jalgız gana ey halk la ilahe illallah dep aytыңдар. Kulçuluk kılığa, sıyınuğa, tabınuğa, jalnuğa, jalgız gana Allah layık gana dеңдерші. Muhammed onun Resul, osunu da aytkan yok, bu kaysar halk. Tasbaran kılıp, aldığında Zeyd ibn Haris raziyallahu anhu o kişi kalkan oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cana aytıp ettim, men dostlarımdı sağındım dep jıladı. Bırak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabaları sonda bolgan ol kişini tasben urgan vaktında bütün denesini tosып durgan. Bası jarıldı, bütün denesi kanga belendi. Zeyd ibn Haris bir sözde aytadi, urmаңдаршы, бұл ақырғы zaman Peygamber. Bunun kanı жерге түспесін. Bunun kanı жерге түсетімізі жермен жексен қылады деп айтатын. Бірақ надан халық ақырғы zaman Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni tasbaran kılıp çıkarıp saldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öte katı korlangan. Bir taudun tübünde oturgan vaktinde Cebrail Amin geldi. Ey Habibim, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, sizin ahvalınızda, sizin çağdayınızda Allah görüptür. Allah subhanahu ve taala bana iki taudun hükümünü sizge verdi. Eğer kalasanız, bana Taif'te dedi, iki taudun arasında olup çok güç veremiz dedi. Sonunda süyükte peygamberimiz, siz bana bizim peygamberimiz, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çok dedi. Çok dedi. Karаңыз, özünü urgan, korlagan, jındı degen, sıyqırşı degen halıkta kargagan yok. Kargagan yok. Belkim, ey karangı tünderde gün nurымен жаратушы Rabbim, ey karangı köngülderde iman nurымен жаратушы Rabbim, bunlara hidayet berdi. Allahümme mehdi kavmi fe innehu la ya'lemun. Allah'ım bu kavmde özün hidayet ver. Bunlar bilmeyi istevadır. Bilgen de bunu istemegen bolar etdi. Sonday süyükte peygamberden ümmetimiz ağayınlar. Elhamdülillah. Özge jurtta jursuzlar. Men keşe jigitlerge aytıp atırmın. Sizlerge öte ülken rahmet. Allah razı olsun sizlerden. Bizden yelimizde jürgen adamlar, tanış jerde jürgenler, ata jurtunda jürgen jigitler meşitke kelmey jatır. Kızlarımız başına oramay jatır. Yerlerimiz meşitke barıp Kur'an öğrenilmey jatır. Osunda şet jerde jürüp Kur'anınızı öğrenip, sakalınızı koyup, oramalınızı orap, iman, İslam'da jürgeningizge atanızga rahmet. Bu siz bilen bizden musulmandığımız, imandılığımızdan. Müslüman adam hiç kimden korkmaydı. Müslüman adam jalgızgana Allah'tan korkar. Onun azabı katlı. Keşke Şıngız Han bütün yeldin bärin kırıp joyup Samarkand'a kelgen vaktında Samarkand'da Hazreti Jalaliddin bolat. Bu Şıngız Han'ın balası Toğruk'ta Temir degen bütün Müslümanların bärin basın alıp kırıp joyup kelip Samarkand'da oturup özünün itini
şoşkanın yetin berip atkan bolat. Sodan adamlar Hazreti Jalaliddin'de alıp gelet. Alıp gelgen vaktında Mongoldun patşası jirgenip karap durup, ey Tajik deydi. Mona it jaksıma, sen jaksınba deydi. Mona it jaksıma, nemesem sen jaksınba degende, sonda imanmen nurlangan Hazreti Jalaliddin karap durada da, eğer dedi iman mende bolatın bolsa men jaksımın deydi. Eğer mende iman yok bolatın bolsa ana it jaksı deydi. Mongoldun patşası bu sözden katta eserlerini gidip İslam'da kabuldagan eken qarаңыз. Bizden ata babalarımızın barlığı Müslüman. Hazırki mana görünüştü görüp barşamızdan közümüzge jas geldi. Barşamızdan közümüzge jas geldi. Yüreklerimiz elciredi. Sebebi elimizde kanca cesirler var. Jetimler var. Tepten kartlarımız kartlar üyünde otur. Müslümanlar bayısam, akeşemde kajlıkka aparsam deytin ed. Hazırki jaslar bayıtın bolsa, akeşesin kartlar üyüne aparıp, baldarın diddomga tıgıp atkan jayı var. Her bir avrudun sebebin tapmasa, ol avru ölet. Sondayak bizdeki bolup atkan bu jagdaydın barşası imandan alыстау. İslam'da düşünböydün keseline bolup atar. Evropaşa ömür süremin. Evropaga jetemin dep. Evropanın akılı bärini görüp atırmız. Olardın medeniyetini görüp atırmız. Olardın en akırkı bargan medeniyeti erkekpen erkektin üylenüü, ayelmen ayelдің nikeleşiği boldu. Olar bala tuğmaydı. Olar bir mışık asırap aladı, nemesen bir it asırap aladı. Boldu, onun en bargan medeniyeti olsa boldu. Жоқ, belkim biz Müslümanlarga eşkimnin medeniyeti gerek emas. Müslüman adam İslam'da düşünетін bolsa, ol en ülken onun medeniyeti bolup eseptelenет. Ulamalar aytadı, 4 nerse var dedi. Osa 4 nerseni adam mecbur bulan. Budan kaçıp kete almaydı. Osa 4 nerseden adam kaçıp kete kutula almaydı. Oğan boysunadı. Sonun birincisi ölüm. Ölümden hiç kim kaçıp kutula almaydı. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de kullu men aleyha fan ve yabqa vecihu rabbike zul celali vel ikram deydi. Dünyada barlıq nerse ötüş. Dünyada barlıq nerse ötüş. Ölüş. Hiç kim kalmay jalgızgana kudreti ulu bolgan Allah gana kalat. Endi жүрген jerimizde adamlardı imanға, İslamға, namazға şakırıp жүрemiz. Bir öte ülken hizmette isteytin bir ağamızdan surap atırım men. Siz namaz okuyuspa dep atırmın. Sizsem ol mağan jaman közben qarap durup, men taza adamım men dedi. Men aytdim, bu namazды kir adam okumaydı. Namazdı en taza adam okuydu. Bu Müslüman adamның medeniyetinde, juunatın medeniyetinde, bu medeniyet iş yerde bolgan emas. Tepten Avrupa'nın atası Goethe aytkan, eğer İslam bolmagan dedi, bütün Avrupa medeniyetsiz kalgan bolar edi degen. Sonra men aytdım, siz dedim, ana iki etaş uyuңizde töpülüp olunuz, ademe vannanız var. Son içinde ademi şamponlarмен juunup, künüge kırınıp, tazalanıp, ademi aterlerde sepkenden tazamın dep atkan çıgarsız dedim. İyi dedi. Jambarserde kaza var ağa. Eğer siz ölüp kalsanız sizni juvadı mı aparıp dedim. Oğan bu әңгімені hiç kim aytpagan koy. Selk ete kaldı. Bilmeyim dedi. Siz baldarыңaz ösiyet tastap ketiniz. Men өлетін болсам, meni жумастан матаға орап апарып көмектесеңіздер деп айтыңыз дедім. Ey неге дейді? Мен айттым, siz таптазасыз ғой, siz кіре емессіз. Болмайтын шығар. Ол да ештеңе емес. Ол да ештеңе емес. Сізді апарып жуат. Жуғаннан кейін білесіз бе? Сізге дәрет алдырады дедім. Сізге дәрет алдырады.
Mana adam ölgenden keyin adam taparıp jugat, jugandan keyin onu jaksıp deret aldırат. Ey aynalayın, tirilik kezinde almagan deretin ölgenden keyin payda verir mikin? Kolun istep duradi, ayağın istep duradi, dening sağ edi. Adamı avukatı jeudu bilesin. Adamı restoranda da oturudu bilesin. Birak deret alıdı bilmeydin. Bilip koygun. Sen ölesin, sen ölgenden keyin jugadı. Birak jugandan keyin deret aldırat. Ey attın ey. Ölgenden keyin sağan deretin payda verir mikin? Sağan birev aldıradı. Ekinci nerse bu kebin degen nerse var. Kebin erkek ben ayelдің kebini iki türlü болады. Bu öte arzan. Hiçbir bay zakaz vere almaydı. Mağan bir lyondan bolsun, şeristen bolsun, kebinde hiç kim zakaz vere almaydı. Ana kede kepşikti orap kömgen kebin akmata oğan da buyurat. Ayel kişiminin er kişinin kebininde, ayel kişinin kebininde bir materyal artık boladı. Ol ne? Ol ayel kişinin oramalı boladı. Aynalayın apa, aynalayın karındas. Tirilik gününde takpagan oramalın ölgenden keyin sağan payda veredi mi? Allah subhanahu wa ta'ala ayel kişi ölgen vaktinde da onun jalanbas boluğunu kalamaydı. Jalanbas boluğunu kalamaydı. Tepden kabirge koyulatın meytin onun basında, ayel kişinin basında oramalı boladı. Tirilik kezinde şaşыңды kırkıp alıp, neşe türlü kırasızge boyam alıp, jalpangdap şalpangdap jürdün. Endi senden ешқандай can da, eser de kalmagan vakta takkan kebindeki oramal payda veredi mi ağayın? Üçüncü nerse tabut ağayındır. Bu tabut degen nersege de hiç kim zakaz vere almaydı. Bu meşitin janında şang basıp jatkan ana tabut azgana oylanayık. Ana jipti minip aldım, endi boldu, bärin janışıp ketemin, sındıramın, jırtamın emes. Bizden en ahırgı kölігimiz jip bolmaydı, tabut boladı. Ana tabut boladı. Ülken bir gulama bolgan eken, öte abroylu, öte bir ata şıkkan gulama bolgan eken. Sol üyüne bir tabuttu kirgiz koysa, adamlar yestip kelip de, ey seni ülken avliye desek, ülken gulama desek, bu tabut degen narsani meşit mazarlarda turатын edi. Sen uyinge kirgizip koyupsun. Bunun sebebi ne degende? Ey ağayınlar, men de insanmın, men de adamın. Meni de adamlar maqtaydı, adamı Kur'an okuydu, adamı vağız aytады. Sonda bir takabbarlanıp ketken vaqtında ana tabutqa barıp jatıp algan vaqtımda esime kelemi degen eken. Bizde dаңдайсып ketpeyik. Abroy, atak, kastım şalbar, galstuk bol barlığı kalatan narsa. Tabut bizden aldığımızda turadi. Жақсылап janaza okuymiz. Janaza okup bolganımızdan keyin adamdardın barlığı keledi de birden tabuttu köterip ketedi. Birden de ne üçün? Eğer ol deputat bolgan bolsa tirilik kezinde deputat edi. Atağı bar edi, baylığı bar edi. Birak adam ölgenden keyin bütün abroyundan ayrıladı. Tepten kulağınızga aytılgan özünüzдің atыңыздан da ayrılası. Meyit boladı mısa ana jerde? Ana Abdugappar'da apşığınдар demeydi. Ana meyit'te apşığınдар deydi. Biz kulağımızga aytılgan, azan aytılıp koyulgan atımızdan da ayrılamız. Sol vaqtda adamlar tabuttu köteret. Bizden abroyumuzda oylap, dünyamızda öyle çok. Bizden halkımızda sonday adet bir savap boladı dep. Ey ağayın, tirilik günde ye dereti yok. Ya gusulu yok, ya namaz yok, adamın tabutun kötürü savap bolar mı eken? Dördüncü nerse bul kabir ağayınlar. Bizden her kayısımızın bir bölmeli kvartiramız var. Her kayısımızın. Biz hazır 5 bölmeli uyga sığmay jatırmız. Osu dünyaya toybastan ya Kur'an'ımızı öğren almay jatırmız, ya namazımızı öğren almay jatırmız, ya bala şakamızga durus talim terbiye bere almay jatırmız. Birak bizden her kayısımızga belgilep berilingen bir bölmelik üy var, ol kabir ağayınlar. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerge kelep durup selam beretin. Esselamu aleyküm ya ahlal kubur. Entum sabikun
ve nahnu inşaallah lekum lahikun. Ey kabir eyeleri sizlerge salamatlık olsun. Sizler bizden aldın gettinizler, biz de sizlerden keyin baramız. Kançamızın ake şişemiz dünyadan öttü. Onlardan arkasından dua kılamız mı, dua kılmayımız mı? Kabirдің nuru Mülk suresi. Kabirдің nuru Mülk suresi. Mülk suresini okup жатқан adam kabir azabını körmeydi degen. Tepden meyit boladın bolsa, akemiz şişemiz dünyadan ötken bolsa, onlardan atından Mülk suresini okup dua kılıp dursak, sol ata anamız da kabir azabını körmeydi edi. Bırak biz okuyumuz ba, okuyalmayımız ba. Tirilik gününde ake şişesine 750 tenge turadın grill berügü şaması kelbeyden adamlar akesi ölgenden 500 kilolik жылқы soyup durup Kodayı tamak verip adamları çağırat. Bu payda bolar mı eken? Belkim ağayındar Allah subhanahu wa ta'ala siz benen bizden er kayısımızga ölçevli ömür berip koygan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin oluk sahabaları özlerinin canın, özlerinin malın Allah'ın yolunda fida kılgan. Ata anam sizge kurban bolsun ya Resulullah dep durup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ga malı men canı men hizmet kılgan sahabalar bolgan. Siz benen biz әсіресе ағайындар өзге жұртта жүрміз. Müslüman adam өзінің білімділігіменен, өзінің көркем мінезділігіменен İslam'da таратады. Біздің түріміз қазақ, қырғыз, өзбек, тәжік болғаннан кейін намаз оқысын, оқымасын. Ол сигарет шексін, арақ ішсін, наша шексін, түрі азиат болғаннан кейін бұлар мұсылман дейді. Бәлкім біз өзіміздің hareketimiz benen İslam'da çekkonuşta kılıp koymamız gerek. Keşeke kadar Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu'nun devrinde Rum'a soğuk açtı. Müslümanlar 30 bin et. Bırak Rum askeri 200 bin et. 30 bin asker 200 bin askerden tastalganını çıkargan. Bırak bu Rum'dun koluna 70 Müslüman tutkunga түсіп kalad. Sonda Kaysar soraydı. Ay бұл 30 bin asker, 200 bin askerde tastalkan kılganı ne degen nerse, ne degen maskara. Olardın kılıçları mıktı mı dese, çok oybay bizden kılıçımız olardı gene mıktı deydi. Onda olardın deydi sautları mıktı mı dese, olarda saut çok, jalgızana appakkana köylük. Olardın atı mıktı mı dese, olardın törtüğü bir atqa gana minet deydi. Onda olar bizde kalay jeng tasladı dese, Onların vezirleri aytadi, onların içinde bir denge var deydi. Ne ol? Onların içinde bir nese var bilmeyimiz deydi. Onda biri onu alıp gelingler deydi. Sahabalardan barlığı birdey jomart bolgan, jasur batır bolgan. Onlardan hiç kaysın tangdap jürmü. Sonun içine biri onu alıp geldi. Ol Abdullah ibn Huzafa radıyallahu anhu edi. Onu alıp geldi. Karasa azgın bir bişara şaşları ösüp ketken, iki kolunda, iki ayağında kisen salıp koygan tordu. Tilmaşqa aytkan bolgan dedi. Eger dedi dinin taslap, eger özünün dininden bas geçip, bizden dinimizge түсетін bolsa, men bunu azat etemin dedi. Ağayınlar biz bilesizler, özge din öküllerinin yerinde жүрген adamlarımız. Осы sahabanın bir ömürünü az gana köz aldığımızga keltirek. Endi bunu ölüm kütüptür. Eğer de onun dinin kabıldaytın bolsa, bunu azat etiş veredi. Sonda çok dedi. Çok dedi, olmaydı dedi. Bilesime seni öldürüş verin, öldürüş ver dedi. Men dinimdi satmayayım dedi. Men dinimdi satalmayayım dedi. Men bu dinde katta turamın dedi. Eğer özün dinin taslap bizden dinimizge ötetin bolsaң, men dedi, mülkümün jarımın sağam beremin dedi. Baylık. Negiz biz köbürak baylıkты жақсы көрemiz ғой. Бұл қараңыз, ұлық сахаба, Abdullah ibn Huzafaga baylığımның jarımın berem degene жоқ dedi, керек емес dedi. Men dinimden qaytpayım dedi. Kaysar aşulanıp ketdi. Eğer dinin taslap durup bizden dinimizge ötetin bolsa, men onu patşalığıma serik etemin dedi. Yani vezir etemin dedi. Sonda Abdullah ibn Huzafa oğan aytıp koy dedi. Eğer dedi bütün ata babasının dünyasının, mülkün, Araplardan baylığın,
Ajamdардың байлығын қосып беремін десе де, мен өз дінімнен қайтпаймын деді. Міне Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам тәрбиелеген сахабалар қандай болған. Содан ашу шығып кетті де, бұны апарып аштықпен қинаңдар деді. Адам аш болғаннан кейін барлығы нәрсеге дайын тұрады. Ұлық сахаба Абдуллах ibn Хузафаны қараңыздар, оны қамап қойды. Күн ыстық, 7 күннен кейін оның алдына әдемі шошқаның саласын әдемілеп пісіріп, бір виномен екеуін алып келіп берген уақытында өзі аш зорға тұрған Абдуллах ibn Хузафа қарап тұрды. Ләнетілер деді. Сендер бәлесіңдер деді. Сендер білесіңдер, мына ауқатты мен жесем болады қазір деді. Адамзат өлетін, аштан өлетіндей дәрежеге келген уақытында сол харам нәрсені жеп аз ғана болып, яғни аз ғана тамақтанса болады, бұл шариатта бұған рұқсат берілген. Соны айтып жатыр, мен бұдан қазір жесем болады мен дейді. Аз ғана болсам жеп, мынадан ішсем болады. Бірақ мен дін дұшпандарына өзімнің дінімді аяқ асты қылдырып қоймаймын деді. Ағайындар, біз мұсылманбыз. Біз мұсылман болған екен өзіміздің дінімізді ешкімге аяқ асты қылдыруға ақымыз жоқ. Мейлі аштан өліп кетейік. Бұл адамзатты құртатын ең үлкен нәрсе, бұл нафс деген нәрсе білесіздер. Содан бұның алдында бір жүзікші әйелді шақырды да, егер осыны деді, өзіңе қаратып сөйлесең деді, саған аузың толған алтын береміз деді. Не деп атсыңдар деді. Мен сондай айлакер әйелмін. Өте бір фигурам әдемі, өзім сұлумын. Бұны мен зына қылып атқан көріністі көресіңдер деді. Сөйтіп кіргізіп жіберді. Кіргізіп жіберген уақытында Абдуллах ibn Хузафа жылап тұрып Аллахтың аятыны: сен барлық нәрсені білуші, көруші ұлықсың. Ертең мен әрбіріне жауап беремін деген Аллах субханавадан аят кәрімесін оқып отыра берді. Жаңағы жезекші оның алдынан сондай ашуланып шықты да, аналарға айқайлап ұрысты. Сендер мені адамға жібердіңдер ме, жоқ тасқа жібердіңдер ме деп. Қараңыз, сендер мені адамға жібердіңдер ме, тасқа жібердіңдер ме деді ғой. Мына жер болғаннан кейін ашық-шашық көп болады ағайындар. Көбірек біздің еркектеріміз зынадан өзін ұстай алмайды. Зынадан өте сақ болу керек. Вала тақрабус зина. Аллах субханаху тағала зынаға жақындамаңдар деген. Зынаға жақындау үлкен қасірет. Ұлық сахаба Абдуллах ibn Хузафаның алдына келіп тұрған уақытында да бұдан бас кешті. Себебі ол Абдуллах ibn Хузафа пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам медресінде тәлім алған ұлық сахаба еді. Содан оны шақырып алып келді де, екі үлкен бір қазан тұр еді. Қайнап тұрған қазан тұр еді. Содан бір мұсылманды, тұтқындағы мұсылманды алып келді де, жаңағы қазанға салып жіберді. Ол қайнап тұрған қазанға бұз жетіп, қайнап, күйіп, өліп қалды. Мұсылман адамды осылай өлдір. Қазанға қайнатып өлдір. Сонда Абдуллах ibn Хузафа көзіне жас келіп, жылап жіберді. Сонда Қайсар қуанып кетті. Деді, қорқады екенсің ғой сен деді. Қорқтың ба дегенде, жоқ деді. Жоқ деді. Онда неге жыладың деді. Сен бір адамды әкеліп бір қазанға салған уақытыңда, ол адам бірден жаны шығып кетті де азапта татай алмады. Менің бүтін денемдегі түгімші жаным болса, әрбіріні осындай азаптанып өлуіне қалаған болар едім деді. Аллаху акбар. Қараңыз. Әшейін бір жанып өліп қалуды емес дегенде Қайсар қарап тұрды да, онда менің пешенемді сүйген деді. Мен сен азат етемін деп еді. Сен деді, анау тұтқындағы мұсылмандардың барлығын жіберемін десең ғана сенің пешенеңді сүйемін деді. Бұның батырлығын көріп, оның вәзірлері айтып атқан бұлардың ішінде бір нәрсе бар деген нәрсені Қайсар білді. Ол иман екенін білді де, бәрін азат етемін деді.
Sodan bul kelip Kaysardın peşinesin suydu. Bul okuygan eshitgan Umar ibn al-Hattab radhiyallahu anhu çılap durup aytdı. Bugünden başlap Abdullah ibn Huzafanın peşinesin suyu her bir Müslümanға vacip dedi ağayınlar. Allah subhanahu wa ta'ala barşalarınızın ömürlerinizi uzak, denderinizi sağ kılsın. Biz Müslüman bolganımızdan keyin biz ağayın, tuğan, tuğusqanbız. Biz bir-birimizдің aqımızga köpten köp dua kılayık. Әсіресе öserde kança qariyala apalarımız otur, atalarımız var. Allah subhanahu wa ta'ala sizlerдің ömürlerinizi uzak kılsın. Sizler bizlerдің dua göylerimiz sizler. Aynalayın jigitleri, Müslüman jigitleri bol batır bolat. Keşeke bizдің babalarımızның bir aytkan sözü bolgan. Kança sulu bolsa da arsızdı katın kılmanız deydi. Kança sulu bolsa da arsızdı katın kılmanız. Ol kanday sulu bolganı menen. Onda ya iman bolmasa, onda uyat bolmasa, ol katın kılığa, ol jaramaydı. Kança sulu bolsa da arsızdı katın kılmanız. Kança batır bolsa da жалғызды жауға қоймаңыз. Қанша шешен болса да, ұл қызды дауға қоймаңыз деген бабаларымыз елі үшін, жері үшін, діні үшін, малы мен, жаны мен күрескен. Сол бабалардың шынайы ұрпақтарынан болуды Аллаху субхanahu wa ta'ala баршамызға нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу.